아니 땅에 기죽해서 드레스부터 밀란이 밀샤자다 창마 우다 저 가서 저러는 참말로 네 제지레스다 안도데 참마다 getting 주면데 네 참말로데 테스트예스 레다디 람존나스다 레 대정만 송송아 다레다 레 산지게 좁은지 디치동 송아레 도마토지징게 어디 고랑치담 안도 라소서 집이 심대 탐지 체도 코네 체도 아니 동안사와다 디기피야 산지 고만 퀄리 좋아다 산지 고만 거야 주더니 너무인데 배장 가서야 제가 다레 공나도 정말 잘 상도 난 거지 가서다 그래도 퀄리죠 람람람 산데 람람람네 퀄리죠 야 가서 산지 고만 dobte 가제 참했음도 소사제 가제 참했음도 산 꿀루다 엘라다 삼베 가제 참했음도 지마땅 가제 가 치በ거는 술숨 소금 주주좀 어떤 산대고 셔부터지 야 산대고 타버서는 되체도 아주 먼저 코네치들 먼저 콜도다 산대고 그랬죠 제가네 주문지 시도 때문에 산지 제가 산지 주문지 시도 때 주문지 시도 아니 야다 먼저 신이 죽으면 되나 가서 남도 가서 로가고 아니 신이 죽으면 내가 가져왔습니다. 나 자와도 때마실다 대시 하버스 또 그렇지. 아니 저 람덴줄 된 비어 고든 줄 잡아쳐 버렸어. 대자발은 동안때 부터 군주도 하고 그래서 나한테 좀 산지 때 버렸어. 아니 가서리 괜찮았어. 그런 게 저거 난사를 제가 들었어도 좋은 일이었는데 다디 인버디 레 탱맨 대전 탱맨과 대전도 대전사 아디 그 뮤지엄 슈도 탱맨도 주도 대전 마야에서 바자에서 그 참 슈도 되지 이제 대전도다 대전 상하서 뭐 상하데 할람다 가서 낭배쳐 많이 버리자 대박처럼 저 많이 봐 어디 로스 지금 매지션 가서 직시우지 그래도 어디 누르 좀 쇼도 대전 도다 대전 상하서 내봐도 자고래 남자나서 만나 남자만 만나 냠서나 야 말해 대 나냐는 자 말해 눈 누르래 제가 가서 가상이 때 공부를 시험하지 저도 싱 수업을 강보도 브리기 수업을 세단도 내준 장선 양답에 따에 나냥 잡 더 많이 봐 나냥 짠이 아무리 되냐는 말해 되냐는 말해 너래 저다 도대체 가서 그러지 그러니까 어디지 아니 주 대화점 대면당 대전 도다 대전 상 어디 주 남류를 되지 남류 지우충을 지는 지우충을 지는 수 남전어서 되죠 어디 세세데 제다 제르베지기 제딩이 전다 지저치마 세딩인 거 같은 아니 저치마 그 보자는 저 내가 좀 거죠 어디
내중에서 그래서 찍다 사진 사진이만 이제 저니 창조에서 난다 순절 다 사자가 심바시다 등에 제대로 제가 심바다 좋아 실제만 그 본사람이 심바다 좋아 네 랑진들 좋아 안다 가서 단생 머리 벌리 좋아다 딘진 좋아다 그저 심바시도 부들어와 그래서 다 가지님만 로서 남시스 어는 살에 집을 서지고 로서 제 대령을 좀 내중 제쯤 그 본사람이 코아 그 본사람이 내중 어때 동안이라 좀 다른 거 보자 그주라 아니 그저래 이 장선 양다다 가자 쳔바시다 제들라시나 쳐바면서 제들라시나 쳐바면 코알라시나 내중면 제자 다don라시나 장선면 다도시나 다면 또서 가서리 심으셔도 왜 굳이 빼면서 보죠. 어디에 집어래. 자다다데 저기 다리다 가서리 랑게 저 남버스다 어레 되디 다 그래 샤브다니 거다 밀라 샤브다 난 주제 아니 그저 신다 돌아와 제저도 제버진 어디 미세에 아버래 시우에 아버래 냐선에서 매봐 짱마 냐선에서 먹매 짱마 어디 아버지 다디 다 친구래 다디 먼저 좋았음잖아 가서 다들 전부인데 배한 칼비다 나자 바르스와 하디고 사디고 가리용 하고 야 말이 아니 다나 지금 막 좀 먹게 내면 좋다. 남한테 세다 세다 가정에 자면 그라 가버려 돼. 라산줄라나 거기나 저래 그거 셰드만 그래 미망고 우리 봄다 망두서래 아니 셰단 그래 잡으라 셰다 셰다 왜잘 어떻게 미디기 야 처음제 셰단 그래 처음제 야 점제 가서 줘야 진짜네 미드는 세샤 메모세 다 같이 그냥 어디 다고 가서 셈다 보자마자 보라 셈시와 제마도 보라 어디 셈시와 제마도 보라 내주 장선 양다바 따와 얌내 제마도 보라 잡아 단주 셈년제 셈바상바 양내 제마도 보라 어디 다 개성이 어디 그냥 다 전매감을 어디 저기서 다 되간라 사용 사마 뉴랜드 슬라이드 사용 제네 가서 축강에 축 매바 축감제 심제 의다 심제 주대 매바듯이 다들 매일 주매바 내가 강에 시거든요 아니 주연에 주슬레베 주 플라워다 플라트 사진다 강바도 미키제 야나다 아메리카다 가서 아니야 전에 가서 사투 다나 사투 토드감 내가 토드감 그러니까 아니 가서 사투 매일 미기 찍바 아메리카노 매주 찍마다 롱바 먼저라 매주 숨쉬들어 빠빠빠 아메리카노 아메리카노 탐문 그래 아니 제가 매주 자도 슝까마도 완전 다음 거저 아니 매주 저가 어디 가서 룽기지바 다양 쇼도 전에 주다더니 가서 매주고 담을 요래 라마치 하다 룽기지바 라마치 다 진짜 전에 제 자가다 집다 저는 재산 전송다 단는 게 쉬어도 어떻게 삼을다 이제 어떻게 삼을다 셈을 정하래 땅에서 셈을 정하 동안에 있는 게 셈을 정하래 심지어도 셈을 정하지 zam불링 때 이제는 감지는 미지는 신경 안 말을까 미지는 최 마시는 자 렌드 신경 말을 그
그 셈이 정말 셈이 중요합니다. 생각 말이야. 정말 치료는 정말보다 저 셈이 수업이면 셈이 중요합니다. 생각 말이야. 근데 배다들 시골을 맞춰다들 어느 자네들 집어대 가장 간데서 까고 그러니까 셈을 까고 뭐도 지금 벌써 시원도 셈을 까고 다들 수학 셈이 용다 셈 뭘과 셈 마시와 다도 저도 다들 진진 뭐라 디모데서 뭐다 좋아라 다들 학교에 말다 자 학교에 체리바 가서 봐서 또 하버리는 봐서 감버리는 봐서 가 아도 그 지나 학교에 말더니 가지다 이제 감다 좀 마시나 된 강을 되니 제가 가버렸대 너한테 근데 좀 저 이년부 하고라 또 가서 간다 제가 제가 한다 남들은 좋아하죠 오티 제가 탐지게 년벌이 가져와 봤지 또 가야 대박 대선도 봐 가야 정말 이 동안 가야 오다 당하나 게 낭미 롱바스스 진짜자 낭미 소소한 동안 제가나지 동안 다민도 제가나지 동안 와 제발 때는 가정을 제발 때는 가정 제발 때는 나도 정을 맞이는 나도 가정 추도 야말이 맞이는 추 야말이 제가 담은 누르지 제가 코를 제가 제가 나와 치워도 저 민도시대 주가 빠빠빠빠 어쩐지 사실 남들은 저 동안 대다 좀 내보시오. 다 때워드려. 자디 어쩌다고 나디 다 제자 내 도다시나 디 가서 다 오픈 텐다이스 느낀다. 다미 심들레 미 사바바 데모통이야. 저 통만 잡을 데모통이야 말이야. 다 데모통이야. 미 사바. 당한다 전에 장주를 심들 인디지야. 심들 가서 그러고 저심 가서 장주를 심들. 때 사람을 내지 미 사바. 무슨 아주 제일 말이야. 전에 심 혼자야 말이야. 심 혼자 도자시나 때문에 란전제 된지 어제도 뭐 영어를 롱 컨셉트 잔잔지 못하지 영어지 로 내가 타면 검지 잡아 타도 안 돼. 검지 잡아도 저거래 잔다 그래 오 빨리 저항을 지켜말네 돼지고 누하면도 돼지고 그냥 미세나 그냥 집고 그냥 서버고 그래 서버 저항을 지켜말는 서버고 그래 저항을 지켜말네 어디가래 가서 늦은 척세 컨테인먼트 컨트롤 거 늦은 척세면은 이제 드라그다 알코올이다 되네 중간에 들어가 내가 만 거지 가서래 가서 다지 가서래 되네 가서래 되네 가서래 그래 본먹이 좋았어 근데 세주 미스콘 다트 간다다지 그대로 망보였다 다 망보였다 가서래 된대요 배 어디 지는 소소 매스 잠을 소소 잠을 패 소소 잠을 패야다 파샤 소소 낭매 유매다 소소 제가 패다 파샤 소소 패다 야마 소소 미지 매스 나문 나자 데메 지금 나자 나 어디서 배 탑교 밀자 심보 슈티 자 좀 또 누가 탐대 봐 되게 탐대로 콜 나좀 가자 니르바나 가서 everlasting happiness 어디 뼈 잘못네 냐월 때문에 산지 가면 더 봐봐 들리면 자 침부터 배제 가서래 래 가서다 데미 지게다지 슈구메지 어디부터 어디서 함부터 때문 단단히 때문으로 멍멍 때문
다 섬전도 때문에 난가는 니만 다음에 가면 가가면 되게 뭐 나고 왜 어디 생나지 저 통만 대보대 근데 다주 더 다봐 내가도 거 누구도 가 말해 다봐 내가 나도 다봐 누구도 가 말해 이나야 제대 인생 꿈도 누가 주바식도 진정래 자세 시와서 인생 꿈도 무슨 누가 주바시 잘라지는 게 잘라서 근데 대외절라 망방이 대외자마시 대외절 다르장 대외절 셰라는 게 대주 지신신하지 어쩌고 대주신 손나면 이게 말이 믿어 손은 거래 자자 그러나 봐서지 저 시계 저 그때 셰 그래버트 저기도 손은 거래 대단한데 대단들서 대리 남전나 소리 줘야 돼. 오, 다들 답세 다들 어디에 먼저 나서는 면서 그러와 나서 그러와 어디다 들어야 어디 선배 탐절다 선배 탐절다 선배 탐절당 아니 하고도 네팔 완전 네팔에 다들 같이 와야지 매베이나 어때 믹사바디 디 콘도 주샤바디 내가 네발 미자라 믹사바 채버너지 믹사바 어디 좀 마시는 뭐뭐 동아 봐 거대어 통어 동아 봐도 뭐냐도 다 더든야 동아 봐도 뭐 창대만 양거지 그래 어디 김 녹으면 간데서 가고 다 들로전서 버려 들로전서 디 양세로 그래 양세 또 다시 맞지 아니 검장 저 시험에서 양산에서 아니 바자셔 그래. 아니 대검 근데 아니 제 똑바로 저러지 그래. 남신 똑바로 저러지. 손은 제중래. 내가 같이 하면 똑바로 저러지 그래. 근데 대장다 내정 맞잖아. 검 잡아이네. 롬녀 잡아이네. 초가다이네. 세강 잡은 날도 검자 대비네. 도저 마사지 이먹을 조금 자되네 장아장전에 어디 성장네 롱에서 저 같이네 탐주 코르주죠 거자주 코르주죠 그래 최지 제번에 최지 마사한테 코르주죠 그래 내손은 제가 주죠 그래 오 제사 제자는 알았지 जसरी भर्खरै यहाँ वक्ताहरूले जसरी भर्खर यहाँ वक्ताहरूले यो त्रिमूलको बारेमा विश्लेषण गर्नुभयो त्यो साँच्चै नै गहन र महत्त्वपूर्ण छ। जसरी करुणाका सागर महाकरुणामयी बुद्ध जसरी हाम्रो नेपालमा आजभन्दा 2500 वर्षभन्दा अगाडि जन्मिनुभयो। उहाँ जन्मिनुको मूल कारण नै हामी प्राणीहरूको हितार्थको निमित्त हामी प्राणीहरूलाई चाहिँ मार्गदर्शन गर्नुको निमित्त नै थियो। उहाँ स्वयं त्रिमहाकल्प भन्दा बढी पुण्य आर्जन गरेर उहाँले सबै क्लेशका आवरणहरू र सबै क्लेशहरू नष्ट गरी सबै दोषहरूबाट मुक्त भएर बुद्धत्व प्राप्त गरे सर्वसुखी प्राणी सर्वसुखी बुद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्वयं बुद्धत्व प्राप्त गरेर ती सबै दुःखहरूबाट ती सबै जन्म चक्रहरूबाट मुक्त भइसके तापनि उहाँको करुणामय चित्तको कारणले गर्दा उहाँले हामी प्राणीप्रतिको एकदम महाकरुणाको कारणले गर्दा नै उहाँ फेरि जन्म लिनुभयो र हामीलाई उहाँ एकदम एउटा साधारण मनुष्यको रूपमा उहाँले जीवन व्यतीत गर्दै सङ्घर्ष गरेको एउटा हामीलाई एउटा नमुना प्रदर्शन गर्दै उहाँले हामीलाई बुद्धत्व मार्गमा कसरी लाने यो दुःखबाट कसरी मुक्त गराउने भनेर उहाँले हामीलाई यो मार्गदर्शन गर्नुभयो र उहाँले यही क्रममा 84,000 स्कन्धभन्दा बढी धर्महरूको उहाँको देशना गर्नुभयो सिकाउनु भयो र यी सबैको सार
चाहिँ हामीले यो त्रिमूल मा चाहिँ हामीले त्योद्वारा चाहिँ अभ्यास गर्न सक्दछौँ। जसरी तिब्बतमा महाभट्टर गुरु चोङखापाले चाहिँ तीन पुरुष किबुछुङ एउटा आगम पुरुष, मध्य पुरुष र साधन पुरुष गरेर तीन पुरुषमा विभाजन गरेर चाहिँ आफ्नो मनको स्तरको द्वारा चाहिँ ती तीन प्रकारका पुरुषमा चाहिँ व्याख्या गर्दै हामीले ती बुद्धका सम्पूर्ण वचनहरू चाहिँ कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने क्रममा चाहिँ यो त्रिमूल ग्रन्थको रचना गर्नुभयो। र त्यसको त्यो चाहिँ त्यो नै एउटा सम्पूर्ण बुद्धको उपदेशहरूको सार थियो। यो चाहिँ गेलुक अर्थात् लामचोङखापाको शिष्यहरू मार्फत उहाँको परम्परागत रूपमा यो त्रिमूल भनेर व्याख्या गर्दैछ। र यहीलाई नै फेरि अर्को तरिकाले अघि जस्तै यहाँ वक्ताहरूले भन्नुभएका जस्तै साक्याबाट चाहिँ एउटा सेम्बा सिटेल एउटा भनेर व्याख्या गर्नुभयो। त्यसै गरी कजु परम्परागत व्यक्ति जे भने तापनि सर्वप्रथम यो हामीले यसमा निजुङ होइन त्यसमा त्यो चाहिँ उत्पन्न हुनुलाई चाहिँ सबैभन्दा मूल चाहिँ छ जब हामी आत्मग्रहद्वारा राङचेन्जिनबाट सूचित भएर र आफ्नो सुखीका मात्रै निमित्त त्यो पनि आफ्नो यही जुनीको होइन यही जुनीको एउटा खाना लाउने लगायत नाम लगायत त्यो सुखलाई मात्रै हामीलाई चाहिँ त्यो सुखप्रति मात्रै मोहित भएर त्यो सुखमा मात्रै हामीले त्योभन्दा परतिर हामीले सोच्नु नसकेर बस्यो भने अनि हामी त्यसैमा अल्झिएर चाहिँ हामी त्यो आत्मग्रहले गर्दा नै हामीले दुःखहरू भोगिरहन्छौँ र यसैमा अल्झिरहन्छौँ होइन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला हामीले यो आत्मग्रह आफूप्रतिको एउटा मोह त्यो चाहिँ एकदम त्याग्नु पर्दछ। जबसम्म त्यो त्यागिँदैन हामीले चाहिँ असल रूपमा हामीले धर्मको अभ्यास गर्न सकिँदैन होइन। जसरी अहिले यो संसारमा हामीले कति प्रकारका दुःखहरू भोगिरहेछौँ होइन। जसरी हामीले नसोचेको एउटा अचानक रूपमा हामीले यस्ता रोग जस्तै यो भाइरस होइन रोगहरू फैलिने गर्छ। त्यसै गरी विभिन्न विपत्तिहरू आउने गर्दछ। जसरी अमेरिकामा हो भने केही समय अगाडि नै जब मान्छेहरू एकदम त्यहाँ एउटा साङ्गीतिकको ठुलो भेला थियो, त्यहाँ सबै चाहिँ एकदम साङ्गीतिकको मनोरञ्जनमा लिप्त भइरहेको थियो। कसैले सोचेको थिएन त्यहाँ त्यस्तो गर्छ। तर अचानक त्यो मञ्चमा एकजना मान्छे आएर सबै मान्छेलाई मार्न थाल्यो, कतिले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो होइन। त्यसै गरी हामीले एउटा प्राकृतिक प्रकोपहरू जसरी भूकम्प आउँछौँ होइन, जसरी त्यहाँ ठाउँमा होइन अनायासै भूकम्पहरू आउने गर्दछ, जसरी बाढी पहिरो आउने गर्दछ, जसरी विभिन्न वायुको कारणले होइन विभिन्न समयमा यस्तो दुःखहरू भोग्ने हुन्छन् होइन। जस्तो अमेरिकामा चाहिँ एकै समयमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ आग लागि भएर महिनौसम्म पनि आगमा जलेर होइन सबै कुरा नष्ट भएर हामी धेरै दुःख होइन अचानक यस्तो दुःखहरू भोग्ने हुँदछौँ होइन। यी दुःखहरू सबै के को कारणले गर्दा भन्दाखेरि मान्छेको आत्मग्रह होइन आफूप्रतिको मोह र क्लेशको कारणले नै यो हुँदछ। तर जबसम्म हामीले यो सबै आफ्नो आत्माबाट आफ्नो मनबाट चाहिँ उत्पत्ति भएको यो दुःखको कारणहरू सबै हाम्रै मनले गर्दा सिर्जना भएको हो भन्ने कुराले हामीले बुझ्न सकिँदैन, तबसम्म हामी यसरी निरन्तर यसरी दुःख नै पाइरहेको छौँ। अब यो दुःखहरू चाहिँ हामीले यसरी बाहिरी रूपमा दुःखहरू हामीले नसोचेको हामी नचाहँदा पनि त्यो दुःखहरू आइरहन्छन्। हामी सुख चाहँदा पनि सुख चाहिँ हामीले प्राप्त हुनु सकिँदैन। त किन भन्दाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ यो बुद्धिचार्य अवतारमा व्याख्या गरेको छ होइन, जसरी प्राणीहरूले चाहिँ दुःख चाहँदैन तर दुःखको कारण दुःखको हेतु चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम अग्रसर भएर एकदम खुसी भएर त्यसलाई सन्चि गरिरहेको छौँ।
र यो स्वयं यो बुद्ध 4 अवतार मध्ये न बुद्धले नै व्याख्या गर्नुभएको बुद्धको उपदेश हो। जसरी प्राणीहरू चाहिँ दुःख चाहँदैन तैपनि उसले दुःखको कारणहरू चाहिँ एकदम अग्रसर भएर सञ्चय गरिरहेको छौँ। तर ऊ सुख चाहन्छन्, तर सुख पाउने हेतुहरू, सुख प्राप्त गर्नु सक्ने त्यस्ता कारण बिउहरू चाहिँ हामीले एकदम जानी अग्रसर भएर चाहिँ एकदम त्यसलाई नष्ट गरिरहेको छौँ। जसरी हामीले चाहिँ सुख प्राप्त गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले एउटा क्षन्तिको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तर हामी क्षन्तिको अभ्यास गरिरहेको छैनौँ। जबसम्म हामीले क्षन्तिको अभ्यास गर्न सक्दैनौँ, हामीले त्यस्तो पुण्यहरू सञ्चय गरेर हामी सुख प्राप्त गर्न सकिँदैनौँ। तर हामी चाहिँ क्षन्तिको अभ्यास गर्नुको साटो हामी एकदम रिस राग क्रोधित भएर हैन रिस उत्पन्न हुन्छ। त्यो मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ पाउने यो तत्काल यो जुनी र पछि जुनीमा पनि पाउन सक्ने त्यस्ता सुखको कारणहरू हैन, सुखी हुने कारणहरू चाहिँ हामीले नष्ट गरिरहेको हुन्छौँ हैन। अदि सम्झेन जुबे सम्झ दयादा दवा दिजी बासी तो जुंगा जुगामा दया जुगारे ता छयादि लाने ताया ते 인제 कोबे दुंगा जुबासी बे ट्रमा या सम्झ मासनु दोना बे छने 제대로 다 제자 뒤나 저 통화매번은 찾아봐도 안도 동안 영어 가래스나 저 통화매번 랑당 신심지 저 통화매번 선을 주 통화 영어래 단대끼리 디셈데 그징하면서 정어래 단대 주제들이 셈데 그징하면 주제가 셈데 정어래 jonde jongare tirin semde kesan sim jonde jongare kesan semde kesan kini semde lodi semde loname sem jonde thana sindi kya ada ando de da lochama chawa ina khasode ta de semde bugu chuni ka semde de bugu chuni ka semde ame kawana semde semde pardo semde jongare ti고는 pardo 봐 저 대semde 중앙이지 대저 제제 좀 그런 대semde 중앙에 제가 저 통화 야마래 제가 저 통화는 것도 동안 연구하고 가르쳐야 그래 전도 다다봐도 가서 그래 콜을 산지 거보다 파샤 콜을 좀 답을 거봐 콜을 좀 답을 거봐 에버라스팅 모두 가르래 통화 저 통화 답어도 동안 야 가르래 저때 하고 저때 제하고 누가 봐시 누가 봐시 사오대도 그거 다마다 더더더래 근데 다마 좀한테 제가 산지 톰레스 힙 어디 티진 산 톰레입니다. 최는 생기 잡아됐어. 최담도 생기 잡아됐어. 최는 생기 잡아됐어. 생리 조슈 문도 생리 조슈 문도 가데 삼상 톤은 메신 채널 미들라 데바지도 담았대스 데바지도 루이게 제수 점마신 루이가 어디다가 점을 영어라 루이 님을라 다들 그러지 루이 제수 점마신 데르다 드셔버려 션이 쌤이 잡아대 탐제생 소리 탐제생 제가 내가 동안 순간에 소소한 쌤들에 쌤 다고만 소소한 렌다 하면거나 소소한 쌤 다보지도 싱말이 저 마치는 쌤 다보지도 싱말이 제가 최종을 this positive mind not which cause of suffering but which cause happiness only happiness only just 제가 지금만 정말 제가 저왕을 지금 말하는 소바구미하다 there's a containment다 가서래 satisfaction 다 되니까 가서래 moral discipline 장을 비슷하면 discipline 맞나 좋아하는 걸 봐. 좋아하는 분들이 네. 야마라 제가 moral discipline 거래. just 쌤 나고 쌤 수고래. 제가한테 제가 진짜 positive mind 쳐래. 제 positive mind 저번에 제가 말하는 최초래. 저번에 제가 말하는 맞아. 저 정말 저번에 제가 말하는 최초래. 저 맞잖아. 어제 밑에 미심을 강하는 소리 하고서 어디
제가 진짜 다들 디자인한다 런던에서 어디 빙다 미제나 미사바 배 가도래 근데 제가 토마토 동안이야라 다 동안이야먹어 어디 미사바 어디 가도래 어디서 제가等중 대진이 시험 봐 या जसरी हामीले हाम्रो सम्पूर्ण सुख र दुःखहरू हाम्रो मनको कारणले उत्पत्ति भएको हुन् हाम्रो मनबाट नै उत्पन्न भएको हुन् अब यो कसरी भयो भने हाम्रो मनको चाहिँ अनादिकालदेखि यो यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो मन सुरु भएको भन्ने छैन तर भए पनि यो मनको निरन्तरता चाहिँ योभन्दा आजको मन चाहिँ हाम्रो हिजोबाट भएको हिजोको अस्तिबाट भयो त्यसैले गर्दा यो हाम्रो जब जन्म भयो हाम्रो जन्मको मन चाहिँ त्योभन्दा अगाडि फर्दो अर्थात् त्योबाट भयो त त्यसरी नै हामीले मनको चाहिँ उत्पत्ति कहाँबाट भयो खोज्दै गयो भने त्यसरी नै त्यो मन एउटा अर्कै मनले त्यही मनको एउटा निरन्तरता भएको हुनाले यसको सुरुवात यहाँदेखि भयो भने हामीले त्यो छुटाउन सकिँदैन तैपनि त्यो भएको कारणले अब यही मनले विभिन्न कालमा हामीले विभिन्न कर्महरू गर्यौँ विभिन्न क्लेशहरू सञ्चालन गर्यौँ विभिन्न कर्महरू सञ्चय भएको कारणले नै हामीले यो दुःखहरू निरन्तरता पाइरहेछौँ हैन जसरी बुद्धले जटाका मालामा पनि भन्नुभएको छ हैन अनि सम्पूर्ण चीजहरू चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मनबाट नै उत्पन्न भएको किनभने मनले थालनी सुरुवात नगरेसम्म कुनै पनि वस्तु कुनै पनि चीजहरू चाहिँ उत्पन्न हुन सकिँदैन त्यसैले जबसम्म त्यस्ता मनसँग हाम्रा त्यस्ता क्लेशका आवरणहरू भइरहन्छन् तबसम्म हामीसँग चाहिँ दुःख चाहिँ आफ्नो जिउको छाया जस्तो नै पछाइरहन्छन् त्यस कारणले मनलाई शुद्धि गराउनुपर्छ अब मनलाई कसरी शुद्धि गराउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले धर्मको अभ्यास गरेन भने धर्मको श्रवण गरी त्यसले मनन गरेर चाहिँ आफ्नो मनलाई बुझेर चाहिँ त्यसप्रति भएका क्लेश आवरणहरू रिस रागहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर शुद्धिकरण नगरेसम्म हामीले त्यसरी दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन त्यसैले हामीले धर्मको श्रवण गरी धर्मको अभ्यास गरेर आफ्नो मनलाई एउटा सकारात्मक सोचको वृद्धि गर्ने सकारात्मक सोच बढाउने त्यसमार्फत पनि हामीले आत्मसन्तुष्टिको अभ्यास गर्ने र नैतिक हामीले आफूले एउटा नैतिकवान एउटा जीवनको हैन नैतिकतामा जिउने एउटा नैतिकको आधारमा जीवन जिउने एउटा अभ्यास गर्ने र यो सबै चाहिँ हामीले धर्मको एउटा श्रवण अभ्यासबाट नै यो सम्भव हुन्छ र यो त्रिमूल को प्रवचनबाट चाहिँ यो उपदेशबाट चाहिँ हामीले आफ्नो मनलाई चाहिँ कसरी शुद्ध गराउने भन्ने कुरा सिकाउँछ जसरी हामीले चाहिँ वैराग उत्पन्न भइसकेपछि अब आफ्नो मनलाई चाहिँ कसरी आज शुद्ध बनाउने कुरा भने यसले सिकाउँछ जब यो ग्रन्थ चाहिँ हामीले कुनै नेपालीमा अनुवाद गरे पश्चात कुनै नेपाली कुनै व्यक्तिको हातमा भेट्छ तब उसले यो पढ्छ बुझ्छ भने यो उसलाई एउटा नयाँ दृष्टि एउटा नयाँ आँखा प्राप्त भएको जस्तै हो उसले चिजहरूले नयाँ तरिकाले व्याख्या गर्नेछ नयाँ तरिकाले देख्नेछ उसको सोचहरू चाहिँ नयाँ हुनेछन् अनि त्यसरी नै हामी निरन्तर धर्मको मार्गमा लागेर चाहिँ हामी चाहिँ दुःखबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सक्दछौँ जबसम्म हामीले यसरी धर्मबाट आफ्नो मनलाई बुझेर त्यो वैराग उत्पन्न गर्नु सकिँदैन तबसम्म हामीले जति पाठ पूजा गरे पनि ध्यान गरेको जस्तो गरे पनि किताब पढेको जस्तो गरे पनि अनि पूजा पाठ गर्यो व्यापार व्यवसाय जस्तो कार्य गरे पनि त्यो एउटा केवल एउटा सांसारिक एउटा लौकिक जीवनको एउटा हेतुमध्ये कारणमध्ये बनेछ यो कदापि यो लौकिक दुःखबाट यो सांसारिक दुःखबाट मुक्त गराउनेको कारण कहिले पनि भन्न सकिँदैन त्यसैले यसरी धर्मको श्रवण गरेर चाहिँ हामीले वैराग उत्पन्न गर्नुपर्ने चाहिँ अति आवश्यक छ 최고라는 참전데 니마도 저 니마고 저저
ngā chāng tēpē nā chū gōm chā tēpē tā kā rā mā kā pēchā lō nī sō kā tā pēchā kā rā chī rā kā rā mā kā rā chī yī rā tā sē tī rā ngā pē chī pē ngā chū tē mā rā ngī rā tā pū tē pē tā tē rā chāk pē chāk pā tō mā tū nā tē rā ngā pē chī pē ngā chū tē mā rā tā tā chā kā rā tē rā chī pē kā sū rā ngā chā tū tē pē ngā pēchā tō kā rā gōm chā tā kā yī tē tā 내 가서 대담들 대담들 쳐주고 말해 쳐주고 말해 대담들 그에 주다 아잖아 녀라 년성 때 주고 그렇지 이 리브드 년성 때 주고 쳐주고 말해 내 민가 와서 말해 년성 때 주고 뭐 두스레스 जबसम्म हामीले वैराग उत्पन्न गरिँदैन र हामी चाहिँ सधैँ यो आफ्नो यो जुनी अर्थात् यो जुनीको सुखमा मात्रै त्यो प्रति हामीले चाहिँ त्यसको मोह चाहिँ भइरहन्छ तबसम्म हामी एउटा गुफामा लामो समयसम्म गुफामा ध्यान गरेर बसे तापनि हामीले धेरै मन्त्रहरू जाप गरे पनि धेरै पाठहरू गरे तापनि त्यो केवल एउटा सांसारिक लौकिक जीवनको कारण बन्छ र यो कदापि यो कहिले पनि यो मोक्ष अर्थात् यो संसारबाट मुक्ति पाउनेको मुक्तिको कारण हुन सक्दैन यसले मुक्ति दिलाउन सक्दैन उल्टो यसले अझै हामीलाई चाहिँ सांसारिक दुःख र दुर्गति लोकमा समेत जन्मन सक्नेको यसको कारण बन्छ Bana Jimbishtaina Ulondi Hazard. The Chidi Chabi the Jajara Togo Tam Sumdan, when a Tam Nira, me China Yagulis, not Tam Nida Yagulis, some. Oh, that took a Tam to charge. Oh, the Jawa, the Jimataina. 파 미 돌아온다고 그래. 그 지금부터 거의 약불했어. 그래서 봐. 이네 뭐 그런데 쳐서 맞서 왔어. 니주 딱 뭐지 시험으로. 저다들 지금부터 쳐서 드라마. $1 billion 지금부터 이네서 기도마 동다 제가 기도마 중저라 $1 billion 지마다이네 다가서 이 중주만 뭐 매저 중주 뭐를 지마다이네 어디 쳐서 뭐 쳐서 말이 뒤쳐서 말이 어디 내성 뒤차버려 쳐서 말이 내성 뒤차버려 다디 가서 가서 예진이 봐. 다 거하다 거에 분도다 중앙이랑 이제 돈인데 이제 자위나 내가 그때 맞잖아. 아니 대라잡에 잡았지. 어디 집에다 아니다. 어디 가서 다 제대로 잡에 자자 제 야마마 대 막을 봐. 이 쳐서 이내야 그 줄송하래. 쳐서네 그 손에서 줄마서 그 줄송하래. 제다데 어두스레 제단 당연히 주고야 돼. 개점다. उदाहरणको लागि हामीले दानको अभ्यास गर्यौँ भने हामीले कसैलाई दान दियो भने हामीले जति ठुलो धनराशि अर्थात् हैन अमूल्य चिज दान गरे तापनि हाम्रो भावना हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ कस्तो भयो भने म सुखी हुनुको निम्ति म यो जुनीमा मलाई नाम ठुलो नाम हुनुको निम्ति मलाई प्रतिष्ठा समाजमा मेरो प्रतिष्ठा बढ्नको निमित्त या कसैले मलाई चाहिँ राम्रो बनुन् भन्ने त्यस्ता करा नाम यो जुनीको नाम अर्थात् त्यसको लोभले हामीले त्यस्तो भावनाद्वारा चाहिँ हामीले दान गरे तापनि दान राशि जति ठुलो भए तापनि त्यो हाम्रो गरेको कार्य चाहिँ त्यो दानको कार्य चाहिँ कदापि धर्म भइँदैन त्यो हामीले त्यस्तो खालको नामको पछि लागेको हुना लोभ गरेको हुनाले त्यो चाहिँ हामीले दुर्गतिमा जन्म लिनेको कारण हुन्छ। अब दोस्रो वैराग चाहिँ यो चाहिँ त्यसैले प्रथम वैराग भन्नाले जो यही जुनीको नाम त्यस्ता
को लोभ लालच पर्नु नहुने र दोस्रो भइराग चाहिँ हामीले सांसारिक मैले यो जुनीको नाम त्यस्तो नसुने पछि जुनीमा चाहिँ म धनी होस् या म चाहिँ ठुलो एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति होस् र पछिको जुनीमा चाहिँ म मनुष्य भएर यस्तो एउटा शक्तिशाली होस् भन्ने खालका त्यस्ता हेतुले त्यस्ता भावनाले चाहिँ फेरि त्यही दान गऱ्यो भने त्यो एउटा त्यो चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ पनि एउटा लौकिक संसारबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्नेको कारण यो सच्चा धर्मको अभ्यास चाहिँ भएन त्यसकारण वैराग उत्पन्न हुनु चाहिँ हामीले जे गर्नु पूर्व चाहिँ वैराग उत्पन्न हुनुपर्ने चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ 어다데 니진 선배 코아 타타 동행이라서 전에 그에 코아다 그에 보도 동행이라서 전에 내가 좀 내중 선배 신이 좀 다이나 아니 가서래 대진가만 될래 대진가만 주도 최소한으로 제디 셰베 말씀으로 최소한으로 들리게 잘좀 타베 주좀 जसरी हामी चाहिँ दानको अभ्यास गर्दै चाहिँ यो संसारका लौकिक हैन सांसारिक जस्तो सुखी हो सांसारिक जस्तो प्रकारको सुख प्राप्त गरे तापनि त्यो एउटा लौकिक एउटा सुख मात्रै हो यो एउटा अन्नदाकालको एउटा सुख होइन यो सुखप्रति चाहिँ हामीले मोह नराखिकन हैन हामीले यो संसारिकको सुखहरूबाट पनि एउटा मुक्त हुने त्योबाट पनि त्यो लौकिक संसारबाट पनि मुक्त होस् भन्ने भावनाले चाहिँ अनि हामीले चाहिँ दान गर्यो भने चाहिँ अनि त्यो चाहिँ हामीले यो दुःखबाट सम्पूर्ण भावसागर दुःखबाट चाहिँ मुक्त हुनेको यो कारण बन्छ 자 자주게 심바이나 셴라 자와다 concern 그래서 자주 신이 좀 다이나 어디 선진을 트라우마다 미다 수인의 심리를 좀 다마디 어디 산지를 가면 줄 수하래 र त्यही दानको कार्य चाहिँ हामीले सम्पूर्ण प्राणीहरू एक हरेक प्राणीहरूको चाहिँ सुखको निमित्त तिनीहरूको कल्याणको निमित्त बुद्धत्व प्राप्त गर्नेको हेतुले त्यो होस् भन्ने सोच भावनाले चाहिँ त्यही कार्य गर्दा चाहिँ अनि यो चाहिँ एउटा महायान बुद्धिसत्व धर्म भन्छ तावे सम्बा यां तावे सम्बैना जिम्बतान्जे यां तावे सम्बैना पन जिम्बतोंगा पो जिम्बतों यो 대숨 코랑 원에 매봐 코랑 요리지 요 단지 코랑 원에 매봐 코랑 원에 저기네 매봐 동마 저 이제 때문에 매봐 뭐 짐바 땅아 보다 짐바 땅아 보 땅에 잡아 땅이 코랑 원에 저기네 매봐 동마 요리지 요리지 민tam도 여봐. 민tam도 여봐. 민tam도 여봐. 그래서 여기 요지디 민tam도 여봐. 그 매부터 보세요. 매부한테 매부터 그래. 타면지래. 오, 제가 어디 윤제 남이 루아 매통신서 지름이 제서 어디 하고 가래. 어떻게 전도 엄마는 자요. 다들 tän지 벌잖아. 오, 준전나요. 루아메통신 소데 제가 동하고 민정 집에 잡아 집에 요데 받았던 열이 받았던 열이지 매다고. 그래서 매타마 정말 제자다 다 양다베 다 마시나 집에 코에니 뭐 주고 말이야. 코에니보다 코에니보 주고 말 단지니보 주고 말 단지 이래지 그저 이 가자 이래지 그래서 단지 몇수도 말이야 단지니보 주고 말이야 단지 앞에 한번 코에 저 단지 앞에 한번 단지니보 이미지 책 말이야 두세 저 다음에서 전티 말이야 코에 주고 말이야 코에니보 주고 말이야 제가 돼서 다들 쉽게 좀 저. 다에 가르다 코아세도 가르잖아.
사전에는 분부 준지 사전에는 분부 계획주 사전에는 분부 계획준 다나도 사전 계획준스 그래 지다스는 계획준이 차 소리 그래서 차서 가지고 가서 공람바 열와 그래서 공람바 토람바 조람바 토람바 공람바 열와 공람바디 가서 단다라다 거에 루르디네 저教랑 야마래 저 양자教랑 야마래 제가 준지 차 저도 어디 미세디 비래 가서 또 미세 수도말이 공람이 뭐지 지다가 나도 사실은 윤선 그래서 윤참은 윤선 사전이 분부 계획준이 차 저도 어디 거에 드시더래 코와 사대 제가 어들에 사전이 분부 내 가자 분부디 contaminated sakte contaminated seed of delusion karma contaminated then caused by karma and delusion 분부디 aggregates the continual rebirth 계획준 continual rebirth of the aggregate contaminated caused by karma and delusion 준 어디 코아래 코아선 데려가서 팩토리에 시가 드롭바시가 강바다 신가들도 가 말해 어디 코아서 어디 제가 자전일이 분부 자전일이 분부 계획준 어디 계획준 어디래 대다도 제가 다시 또 다시 다시 가서 그래 코에나 내가 대주로다 갑갑갑막에 당한 또 야도스나 기간 내가 지금 동안 버식 모두 내가 뛰어 말이야 전답이 더 뛰어 말이야 내가 담지 출낭 그래서 내가 따라 나와서 그 틀들에 대다 내가 대와 들으면서 영어를 어두제 대다 나도 어두제 대다 어두제 가자 동아이 유이 동아 잡아두지 동아다 거에 되게 탐 유이 동아리 그 틀들 영어를 줘 제가 되 동아처럼 अब त्यही दानको अभ्यास चाहिँ हामीले सम्यक दृष्टिद्वारा चाहिँ कसरी अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि दान दिने दान गर्ने व्यक्ति हामीले दान गरिने वस्तु अथवा चिज र हामीले जसले दान गरिँदैछौँ ती व्यक्ति वा प्राणी त्यो तिनै प्राणी चाहिँ हामीले वस्तुगत रूपमा त्यसको आफ्नो अस्तित्व छैन त्यो एउटा हाम्रो मनले हाम्रो सोचले चाहिँ त्यसलाई उत्पत्ति गराएको मात्रै हो त्यो स्वयं आफ्नो स्वरूपबाट उत्पत्ति भएको छैन त्यो एउटा नाम हाम्रो मनद्वारा सृजित एउटा नाम रूपी वस्तु मात्रै हो त्यो यथार्थमा त्यो छ तर त्यो हामीले जसरी हामीले त्यो दृष्टि गरिरहेको छौँ हामीले बुझिरहेको छौँ देखिरहेको छौँ त्यो रूपमा त्यो छैन केवल हामीले कसरी देख्छौँ भने त्यो स्वतः त्यो सो उत्पत्ति भएका त्यो आफ्नो एउटा अस्तित्व रूप उत्पत्ति भएका त्यस्तो हामीले देख्छौँ र सोच्छौँ र त्यसै रूपमा हामीले चाहिँ मनन हामीले लिन्छौँ तर वास्तविक त्यस्तो छैन वास्तविक त्यो खोज्दै गर्दाखेरि त्यसको आफ्नो अस्तित्व हामीले त्यसको कणबाट विभिन्न कोणबाट त्यसको खोजी गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई हामीले जसरी हामीले देख्छौँ हामीलाई हाम्रो दृष्टिमा आउँछ त्यो अनुरूप चाहिँ पाउन सकिँदैन त्यसको मतलब के हो भने त्यो केवल छ तर केवल एउटा नाम रूपी रूपमा हाम्रो मनले एउटा सृजना गरेका हाम्रो मनद्वारा एउटा कल्पना गरे जस्तै त्यो एउटा सपना देखेको जस्तो मात्रै हो त्यसको अर्को वास्तविक अस्तित्व हामीले देखेको जस्तो छैन भनेर त्यसरी चाहिँ
त्यो त्यो दृष्टिद्वारा चाहिँ हामीले त्यो ध्यानको अभ्यास गऱ्यो भने त्यो के हुँदछ भने त्यो चाहिँ एउटा एउटा प्रत्यक्ष यो लौकिक सांसारिक दुःखको कारण जुन चाहिँ अज्ञानता हो हैन, त्यो वस्तुको वास्तविकता नबुझ्ने अज्ञानतालाई त्यसले 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 प्रत्यक्ष त्यसले असर गर्छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ यो लौकिक दुःखबाट मुक्त हुनेको एउटा प्रत्यक्ष कारण बन्न जान्छ हैन। जबसम्म हामीले त्यस्ता सम्यक दृष्टि उत्पादन गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो कुनै पनि अर्को अभ्यासहरू, हाम्रो कार्यहरू, हाम्रो सोचहरू चाहिँ त्यसको विपरीत त्यो गलत हैन, त्यो दृष्टि हैन, त्यो दृष्टि दोष पर त्यसको विपरीत हुँदैन, त्यसको प्रतिद्वन्दी हुँदैन, ल त्यसले प्रतिस्थापना गर्दैन हैन। त्यस कारणले गर्दा पनि यो हामीले यो दुःखको कारण जराबाट नै मुक्त हुनलाई यो सम्यक दृष्टिको अभ्यास गर्नु जरुरी छ। यो अभ्यास नगरेता भने हामीले निरन्तरता कसरी यो लौकिक संसारमा हामीले निरन्तरता जन्म रहन्छ। खोरवा अर्थात् हामीले संसार भन्छौँ, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि संसार भनेको कुनै एउटा ठाउँ होइन, त्यो हामीले क्लेश आवरणयुक्त शरीर छ, जुन जीवन छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि क्लेश र कर्मको कारणले निरन्तर रूप हैन, निरन्तर त्यसको जन्मको निरन्तरता भइरहने प्रक्रिया नै खोरवा अर्थात् संसार हो हैन। योलाई हामीले सामान्य भाषामा हामीले चाहिँ यसरी संसार भनेको क्लेशको आवरणयुक्त भएको मन र क्लेश र कर्मको कारणले निरन्तर जन्म भइरहने प्रक्रिया नै एउटा संसार हो, लौकिक संसार हो भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्दछ। जबसम्म हामी किनभने जबसम्म हामी यो संसारमा लौकिक संसारमा हामी जन्म लिइरहन्छौँ, हामी जसरी सियोको टुप्पामा हामी बसेछौँ भने त्यसमा एक क्षण पनि हामीले आनन्द महसुस गर्नु सकिँदैन। त्यस्तै नै जबसम्म हामी यो लौकिक संसारमा जन्म लिइरहन्छौँ, हामीले जति सुखहरू अनुभूत गरे तापनि त्यो सुख हो सम्झेर हामीले त्यसरी अनुभव गरे तापनि त्यसका अनुभूति भए तापनि त्यो वास्तविक रूपमा त्यो सुख होइन, त्यो एउटा विभिन्न एउटा परिवर्तनशील दुःख हो र त्यही दुःखलाई नै हामीले चाहिँ एउटा सुख हो भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी हाम्रो गलत दृष्टि, हाम्रो गलत बुझाइ मात्रै हो। वास्तविक रूपमा हामीले साँचो रूप अर्थमा हामीले सुख प्राप्त भइरहेको छैन। त्यस कारणले यो एउटा दुःखले भरिएको यो संसारबाट चाहिँ मुक्त हुनुको निमित्त यो हामीले यो सम्यक दृष्टिको चाहिँ उत्पादन हुनु, सम्यक दृष्टिको विकास हुनु चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। gong yaba tsa maare, che shiba tsa maare, che sheba tsa maare, jima tanga tsa maare, ta sawa, drowa, tunga, nyawa, tong yaba, ta khari ina, che su chugare, tabe ju chugare. Chanchu service na sawa, drowa, tunga, nyawa, ta tong yaba, khari ina, tsangmalo sanje kama tabe ju chugare. Tabe sina, yang tabe sina, ane khari chugare, runga se cha 차부탐데 거의 주저고 말 거의 녀모도 그래. 아니 거의 자와 단지 머리에 녀모 대매가 소한테 주세요. 어두서 다데 내데 잠식이세. 그다. 년중와다 बैराग भावबाट चाहिँ हामीले यो ध्यान गर्ने, प्रवचन सुन्ने, दान गर्ने मात्रै होइन, यो हामीले बैराग भावना उत्पन्न भयो भने त्योद्वारा बैराग भावनाद्वारा चाहिँ हामीले खायो, लायो, सुत्यो, व्यापार गर्यो, जस्तो कार्य गरे पनि त्यो चाहिँ एउटा धर्म हुन जान्छ हैन। त्यसै गरी हामीले जुनै पनि कार्य चाहिँ हामीले बुद्धिचित्त अर्थात् हैन अरूको हितार्थ कल्याण एउटा सोच बोधिचित्तद्वारा चाहिँ कुनै पनि कार्य हामीले खाना लाउने, सुत्ने, हामीले दिनचर्या दैनिक कार्य जस्तो गर्दा पनि त्यो चाहिँ अब हामीले प्रत्यक्ष बुद्धत्व प्राप्त गर्नेको हेतु, बुद्धत्वको कारण बन्न जान्छ। र हामीले त्यस्तै गरी सबै कार्यहरू चाहिँ यो सम्यक दृष्टिद्वारा चाहिँ गरियो भने
त्यसले चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो दुःखको कारण सांसारिक दुःखको एउटा प्रत्यक्ष नष्ट गर्ने कारण हुन्छ र युति भन्दै म यही विसर्जन गर्न चाहन्छु 这也是在。你就没把俺娘的这边呢，你就没把俺娘的这边呢，可以就不是这个意思。这里我就我今年呢，我上街就这个是俺娘的，我上街就这个，我是这是，他做的，俺做的，而且他那这那是最我的这。 가서 로저 제 사마동 검자 어제 가서 제스노다 파자샤 버렸어. 양다가 따와라 파자샤 버렸어. 그 지나 제르미서 빼게 좀 무슨 말이지. 세상 되어데 가서 파자샤 그래. 파자상 그래. 이제 저거 도와줄 게 돈이 줄게도 왔니? 코에 짜왔다. 안 되면 뭐 뛰어도 그러지. 제딱 버리지. 저 다음은 나도 걸 던도 받지. 타네. 저 거기 누가 보면 그냥 저다 오늘 제대다디 빼 편도 좀 버렸는데 어디 저다 단내 시야 주다디 삼상 보자 되지. 어다 저 자점을 신내 삼상 보자 저 자점을 신내 삼상 보자 대만은 다바 과거 내선 지그랬어. 저 같이 시험에 냠나잖아. 그래서 다 삼바삼 거라서. 자, 천윤이 시험 천윤이 시험에 천윤이 시험에 삼바삼 배. 그 미지는 게 저는 내가 가래 지지네. 저 삼바삼 저거서. 셀레페 삼바삼 저디 저 야주들이 라나페 셀레페 어디 대셔서 진짜. हामीले वैराग नियन्चुङ वैराग भावना उत्पन्न गर्नु सकेन भने हामीले बिना वैराग भावना हैन वैराग भावले हामीले एउटा तन्त्रको अभ्यास गरे तापनि त्यो एउटा संसारिक एउटा दुर्गतिको जन्म लिनेको कारण बन्छ र हामीले बिना बुद्धिचित्त हामीले धर्मको अभ्यास गरे पनि त्यो कहिले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नेको कारण बन्नु सकिँदैन हामीले सम्यक दृष्टि विकास नगरे भने हामीले कुनै पनि कार्य चाहिँ एउटा हाम्रो क्लेशको चाहिँ त्यसलाई नष्ट गर्न सकिँदैन त्यसकारण हामीले हाम्रो धर्मको मूल सुरुवातमा वैरागवाद उत्पन्न हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ बुद्धिचित्त उत्पन्न गर्नुपर्छ जब बुद्धि र हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ हामीले चाहिँ हिनायाना महायाना वज्रयाना भनेर त्यसरी छुटाउने गर्छौँ जसरी कि चाहिँ वज्रयाना भनेपछि महायाना होइन महायाना भएपछि चाहिँ हिनायाना त्यो केही सम्बन्धित छैन जस्तो त्यसरी बुझ्नु त्यो एकदम गलत एउटा विचार हो यो एउटा गलत बुझाइ हो जबसम्म हामीले त्यो वैरागको भाव उत्पन्न हुँदैन त्यो हिनायाना अर्थात् थेरावाद कुनै पनि अभ्यास हुँदैन जब त्यसको चाहिँ वैरागको भाव उत्पन्न भएको छैन बुद्धिचित्त भएको छैन त्यो बुद्धिचित्त बिनाको महायाना हुन सक्दैन र बुद्धिचित्त युक्त महायाना धर्म बिनाको वज्रयाना अर्थात् तन्त्रयाना हुन सक्दैन त्यसैले हामीले भन्दाखेरि पनि महायाना वज्रयाना भनेर चाहिँ त्यसरी जोज्नुपर्छ महायाना र वज्रयानालाई चाहिँ त्यसरी छुटाएर अर्थात् यो असम्बन्धित जस्तो गरी बुझ्नु हुँदैन किनभने बिना वैराग भाव र या बुद्धिचित्त बिनाको वज्रयानको अभ्यास हुँदैन तन्त्रयानको अभ्यास हुँदैन र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने अब यसको निचोड हामीले अहिले यो जुन हाम्रो ग्रन्थ हामीलाई हातमा परेको छ त्योबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ घरिघरि हैन हामीले समयमा त्यसलाई चाहिँ धेरैचोटि पढेर बुझेर अनि त्यो मार्फत आफ्नो जीवन चाहिँ त्यसरी अभ्यास गर्नु प्रयास गर्नु पर्दछ र यी सबै अभ्यासको चाहिँ मूल भने पनि त्यसको चाहिँ सार भने चाहिँ हाम्रो के हुनु सधैँ एउटा दयालु भावना सेम सांगबो हैन करुणामय चित अनि दयालु भावना त्यस्तो सोचको विकास गर्नुपर्छ जबसम्म हामीले अरूप्रति माया दया
को हैन करुणाको भाव उत्पन्न गर्नु सकिँदैन अरूले मद्दत गर्ने अरूलाई को कल्याण हित गर्नेको सोचको विकास गर्नु सकिँदैन हामीले कहिले पनि धर्ममा सफलता पाउन सक्दैन हामीले त्यसरी मार्गहरू प्राप्त गर्नु सकिँदैन हामीले सुख प्राप्त गर्नु सकिँदैन त्यसैले आफू र अरू सबैको सुखै लागि हामीले सबै त्यो सकारात्मक सोच र कल्याणकारी त्यसो करुणामय सोचको चाहिँ विकास गर्नु होला भनेर अनुरोध गर्दै आजलाई म यही समापन गर्न चाहन्छु 这个当啥？我的啥？没了，那就是这个，这样子教他们就是跑进来这个教人们去跑进来这个这送过来是，我被民事被他同年个，这样子同年个，他那个可以确实的，这样子才了工作，人生见没吧？好了就是。才是不能跑进来这个这什么？对我的这样子打球，这是这个是。 यहाँ अनुवादक टिका शेर्पाज्यू र मिलन साज्यज्यू लगायत जसले यो ग्रन्थलाई चाहिँ यहाँ गएर अरू उपलब्ध गराएको गर्ने कार्य बनेको छ यो धेरै पुण्यवान कार्य छ र यो कार्यले गर्दा उहाँहरू अब उपरान्त कहिले पनि नर्कमा जन्म लिने छैन र उहाँहरू सदा सदा हरेक प्रत्येक जन्ममा चाहिँ अवलोकिदेश्य र फक्बचेरिसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको साक्षात्कार भएर उहाँले शीघ्र रूपमा बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ र यो पुण्य चाहिँ उहाँहरू सबैले लाभ गर्नुभएको छ त्यस कारणले तपाईहरू धेरै भाग्यमानी र एकदम खुसी हुनु होला भयोला बागान तो गोया वो तन मेहमान गोया वो तन तो जुगर्स नरंगे ने जिंदा चिनेस यी लगायत परम पावन 14औं दलाई लामाबाट मुखारबिन धेरै उपदेशहरूको त्यस्ता पुस्तकहरू छन् त्यसलाई अझै पनि त्यसलाई त्यो अनुवाद गरेर यो नेपाली समुदायमा अझै सकेसम्म धेरै उपलब्ध गर्नु सक्ने प्रयास गर्नु होला र यसको भविष्यमा यसको लागि चाहिने सहयोग पनि म पनि अवश्य सहयोग गर्नेछु नेमे चाहिँ थिङसा我那是上拿到南边领导多龙年草的忙我用这朋友了那朋友的马基本吧所以用这我顶上确实忙我要不着差不多的确实忙我也是这样或者是那么咱们着那么那个不虚吧顶上忙是这样或者是挺多 पहिला हो भने हाम्रो समाजमा त्यसरी धर्म प्रवचन गर्ने गुरुहरूको धेरै कमी थियो र अहिले सारनाथ उदा दक्षिण भारत नामडोलिङ लगायतका धेरै ठाउँमा यहाँबाट अध्ययन गर्नु गएका विद्यार्थीहरू गुरुहरू चाहिँ एउटा स्वदेशमा फिर्ती भएर अहिले धेरै प्रवचन गर्ने गुरुहरू रहेको जस्तो मैले बुझेँ त्यो धेरै राम्रो छ म त्यसको धेरै सराहना गर्छु 가서 다 저장 남배去那个这种告诉在这个가서 뭐다 매就那这个嘛呢去辛苦去张苦去辛苦这的呗我呢日本的点嘛呗他是梦的嘛日本的嘛就是辛苦都是辛苦的 教育上多么难唱的，讲过辛苦的，这个是到底人也多少些呢？既然基本就俺说那帮呢，基本就没把教不出去那样，因为呢，什教不出嘛是，什么真的三九工作、九工作，这个东西呢，说那包子没搞包子，说那包子没把3月是，那这可说的。 रे दा नंबर 2 थे जब ना सो छेजा से सोंदा बना बारस नाच शिबे संबियो में संजो को जो जब से आ रहे खाचो को सीधा खाचो जब से संजो को जो जब से हो सम से जब से लोय de से जब से ने सो ता जगह मारे ने सो ता जब से ना चिज तो दा मारे 你台湾的要日觉得呢，现在我这也不是现在干什么呢？什么要嘛的？
바이러스 나네 시대什么 성적은就是要热就是要啊哦对那时候站起嘛的我的教能够生个学习这种我呢全在买到白嘛也接不上去真的可是要缺心教那生到我这也生就空我的我的这个是 र बुद्ध धर्मको उपदेश बुद्ध धर्मको अध्ययन चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ जसरी हामीले सुरुवातमा हामीले त्यस्ता श्रद्धा हैन धर्मप्रति बुद्धप्रति त्यति श्रद्धा नभए तापनि अध्ययन चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ अध्ययन गर्यो भने के हुन्छ भने हामीले त्यसबाट बुद्धको शास्त्रहरू बुद्धको उपदेशहरू सबै तर्कसहित र कारणसहित त्यसका त्यो उल्लेखित हैन त्यो कुनै बिना कारण वा बिना तर्कहीन नभएर त्यो तर्कसङ्गत हैन त्यो एउटा वैज्ञानिक रूपले पनि प्रमाणित हुन सक्ने त्यस्ता खालको ज्ञान भएको हुनाले त्यो जति ज्ञान लिँदछ हामी अन्धकारबाट मुक्त हुँदछौँ र त्यो मार्फत हामीले चाहिँ बुद्धको ज्ञानहरूलाई चाहिँ हामीले बुझेर चाहिँ हामीले त्यसरी अभ्यास गर्न सक्दछौँ र त्यो मार्फत हामीले तत्काल हामीले जब हामीले यस्ता भाइरस जस्ता यस्तो रोगहरू लागेर हामीले एउटा अनाकालमा एउटा मृत्यु हुनु परे तापनि त्यो बखत हामीले चाहिँ बुद्ध धर्म त्रिरत्नमध्ये हामी शरणमा जान सक्दछौँ त्योपछि हामीले मौखिक रूपमा एउटा वाचन मात्रै होइन कि हाम्रो त्यो अध्ययन गर्यो भने त्योबाट हाम्रो भित्री मनबाट नै बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नप्रति हामीले एउटा शरणगमन गर्न सक्छौँ तिनीहरूले श्रद्धा गर्न सक्छौँ भित्री मनतिर श्रद्धा गरेको भयो त्यस्तो उत्पन्न भएको खण्डमा हामी त्योबाट कहिले पनि दुर्गति लोकमा हामीले फेरि जन्म लिनुपर्ने छैन र त्यसरी नै हामीले हरेक जुनीमा चाहिँ हामीले बुद्ध धर्मको दर्शन पाउने त्यसले अध्ययन गर्ने मौका पर्दछौँ र त्यसरी जसरी कमलको फुल निरन्तर फुलिरहन्छ त्यसरी नै हाम्रो जीवन पनि सदा त्यसलाई उन्नतितिर जाँदै हामीले शीघ्र रूपमा बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छौँ 네 빙빙장 파마다 던들 같이 들어 됐습니다 슈트 같이 들어 롱저 다든지 서서 가서 르다다 뭔가 서서 르다 좀 같이 진짜 영원히 저 토마만 받는 것도 같이 해 코에는 유지 양투 저 토마만 되서 한테 세대 집어디 마디 저 타마는 맞죠. 그래서 सबसे 다 지금 저 타마는 랑 맞창 랑 저가 창들 랑 게임에 창들 랑 보고 창들 랑 빈자다 다니도 창들 세명을 저자 선대서다 거나 대치지 두그래 양카들이 그거랑 이제 그거랑 이제 틀에 다도 그래서 코를 쳐나 네 동안 탐들 쳐자 랑 코에 동안 탐들 쳐자래 아주 코를 쳐가지고 코를 쳐야 남들 저거는 인상상 어디서 남들 저거 어디다 자체도 어디래 나중에 시작이 돼 이렇게 좀 जब हामी आफ्ना धेरै प्रियजनहरू आफ्नो माता पिता बुवा आमा अथवा आफ्नो छोराछोरी आफ्नो धेरै प्रिय आफन्तहरूसँग एउटा असामयिक निधन भएर हामीले बिछोड हुन पर्छौँ त्यतिखेर हामीले धेरै पीडा बोध गर्छौँ तर वास्तवमा हामीले धेरै जुनीसम्म एउटा अनगिन्ती जुनीबाट हामी त्यसरी नै मिलन भयो त्यसरी नै बिछोड भयो फेरि त्यसरी जन्म भयो त्यो चाहिँ एउटा निरन्तरता यो धेरै अनगिन्ती चाहिँ जीवन समय यसरी चलिरहेको छ तर हामीले जब यो नै एउटा संसारीको यो यस्तो वास्तविकता नै यस्तो हो जबसम्म योबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति पाइँदैन हामी यसरी नै मिलन र बिछोड भइरहन्छौँ र त्यो पीडा चाहिँ भोगिरहन्छौँ भनेर त्यसरी बुझ्न सकेर अभ्यास गर्नुको खण्डमा हामीले त्यो मिलन र बिछोडको पीडाबाट चाहिँ सदाको लागि हामी मुक्त हुन्छौँ धन्यवाद आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक श्रद्धेय धर्मगुरु लामा छोकार गुरुजीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण धर्मादर्शन